Girigithania bũrũri na 2022 so far kuma haria tuwaire administration thirikari ino ya Kenya Kwanza ri the steps to make it ta thirikari ri compared to 2022 you know andu ni maragia na emotions no everything kuma haria tuwaire thirikari na 2022 we have made an improvement mugoka agriculture ini tuithwa biko tuli agriculture tuli ahoya biashara ri mugikuyu accessaga fertilizer muhuko wa fertilizer na shilingi 7,000 na 500 taishi mugiko aragora Mukenya aragora fertilizer na shilingi 2,000 na 500 haria watu kolire na gacagua hau uraugali twabangaga registration ya farmers ndaiguira andu makiuria atiriri ura register andu shaniki we register people to get data na nikyo twa register alimi nigetha tuone data nigetha tumenya atiriri tukibanga budget ya kurehe fertilizer ri twina alimi aigana twina acreage cigana iraremwo na koguo tukihota kumenya ni fertilizer cigana tukurehe na nigetha murimi access fertilizer 2022 ri Mukenya aguraga mutu wa ngima 2 kg packet shilingi 247 umuthe waigira ha supermarket ni ukuona mutu ucio na igana ria 36 igana ria 40 dollar to Kenya shilling yaumaga shilingi igana ria 60 today is 129 2022 twari hakuhi kuremwo ni kuriha maroni thiini wa Africa kwari na mabũrũri matandatu matanyitwo ni mekuremwo ni kuriha roni anyita 6 countries matanyitwo ni meko default loan mabũrũri matano he macio matandatu ni maremirwo bũrũri wa Kenya President William Ruto oya wathani wa bũrũri nowe tu ahotire kubanga tukiaga ko default na niwe bũrũri ungi default Kenya bũrũri ucio riu ni utuika shell tukihota kuriha mathire maitu mathire maratwagireirwo ni kuriha 2032 already twambiriirie kuriha turoge wa githiji nigetha tukorwo tukirora future atiriri riu tutire dependaga na mathire muno na korwo kwina mathire na nikyo rona riu bũrũri ri kuma haria riu mbeca citu twa savete 2022 from 340 billion today we are at 700 billion nigetha tukinya handu tuone atiriri riu tutire kombaga na kuuja twina savings citu iria tungikomba citu tungioya akorwo ni mbeca turenda gutumira tuhuthire mbeca icio na nikyo ronire atiriri ngirikia kiuria kiu Talanta Stadium ira gwatuikaga ni irakuona na mbeca cia gukombwo ri irakuona mbeca cia sport fund mbeca itali cia kondu bũrũri wa Kenya kuma rĩrĩa fund yo yambĩrĩirio niyo irakire Talanta Fund na iria itaigana ri turatumira Talanta sport fund ta korataro nigetha mbeca iria tuguthie na mbere na kungania cia sport fund ri nicio irire haga mbeca iria iraka Talanta Stadium okira ha hokirwo haha hokirwo ati Bomas ni endeirio andu ataki riu Bomas yo ri ni kurika ararika today we have a state of the art conference center area tungi hold mabũrũri magika conferences cia kĩbũrũri ni ndikuriu hatake ngori kiria personal to kurika